kemana nih? Ini udah bersih, yang mana udah bersih. Waduh, apa lagi nih ya? Aduh, kemana nih? Nah, enak banget dah kalau bersih-bersih di jalanan, biar hati senang. Waduh, kagak ada sampah-sampahnya di jalanan nih. Orang jalan juga bisa enak kalau begitu nih. Waduh, kampung bersih, berkat ondel-ondel tuh kan, semuanya jadi rapi. Waduh, apa sih lagi lu, badut? Manggil-manggil baba lagi lu, mau kita beliin kita ono mainan mainan apa sih ya? Ilah, lu kagak tahu baba lu lagi megang sapu nih. Waduh, kena baba lu nih lagi nih megang sapu. Lu paham, lu tapi jangan ngerengek gitu pak, ngitil lah kalau banyak dipuyang dah, lu gituin lah. Di mana muka lu? Nah ya, waduh, di mana muka lu ya? Kagak ada lah, beliin kita mobil-mobilan oleng lo kayak orang-orang lo. Ayolah, lo kita kesana Bapak, ya elah, Bapak mah kagak percaya banget saya. No, Bapak, dah kita lah kesana dah, kagak ada ya. Iya, entar dulu. Wah, lu bener-bener sama orang tua. Lah ngapa lu gitu-gitu nih Bapak lu tuh? Aduh, lu, iya, karena sabaran amat sih, pakai bimbing begitu lagi. Bapak, beliin kita mobil truk oleng. Iya, sabar dulu. Ya iya. Nah, bener kan? Tuh kan, entar di sana Bapak beliin dong. Ya ilah, kagak percaya banget. Bapak belum kelar ini kerjaan Bapak. Ya ilah, iya Bapak. Aduh, beliin. Sampai segitu aduh, lu mau tau kalau mintanya kagak sabar banget sih. Apa aja tuh, pada puyeng lah tuh. Gara-gara, iya sabar itu. Aduh, kita jadi lepas satu Bapak. Ya Bapak, gimana sih Bapak, kita ditinggiin gitu. Ya lah kagak tahu gua lo ngapain di bawah. Nih tuh. Nih, udah lu jangan ngapa aja di bawah tuh badut. Nih tuh, gua bawain truk oleng lo tuh, yang tadi lo pinta tuh, mantep banget dah. Waduh, terima kasih Pak, dibeliin mobil truk oleng. Waduh, mantap. Beli truk oleng tuh banyak 4. Iya, lah, waduh. Aduh, badut, ya jatuh dah.